So hello guys, na jotono lam sugo ani ketal blogo tini hingga amnor no ani Cheraini photo ro gisa funuk nai ke norok nai chongdi ani blog gete jara ani channel no ketal na channel norok please ani channel no subscribe khairi di gete jara subscribe khajron ke bele bele ke hambai subscribe khme bagai gete like share and comment khanya bata pogdi ke khaidi taw sangthale tinai sini video ni phase. So guys, iko noro nungi man khana photo obo hongke ani bai obo hongke ang kete obo hongke ani yong ko ani Cheraini photo nong no kom se phono man chine tangke himale baksa nose tong goi thangba ke tang khejani gom to oje kaham no tesa susare himase ki ko omo ang omo hongke ama sing khnamo hamok kaham ke sinima heng jong karo ge omo kheto ang omo kheyong ko ngal no man khna. So guys inge te kaisa wati khorang bongi man dang male wati wai tongo aboni bagai ko mote kaisa moke ang futula thnjak moke ani bai iko ke iko mobo angno tituk jak kete bo kong furu tongmani no ani thujak ro tongmani abo hongke nos tongke thamake miti bai ingka moke jara je kisha miti jak abono susa manise gitu norok no tahu bebek funo kana ek loge. So guys di kanor noi ma khata ek loge bebek foto so ke nor na ni mane ke funo kana ani mane ke tong ang je fur chale fur ko tamu tong mani eba ang waka wodro khaimani nor no funo kana norok nai tong di ani blog. So guys mo gang ke ani book down khamin stand mane ta mane push up khaiman stand ang push up ro khayo ke nor bo khanya nang tang himale jara khanya rong ke to belanya kaham ke jara takphon khai ko nor please khaidi tang himale sini soren bagi belai kaham ke ko yang tongo dumbbells ko nor nungi man khana dumbbells ko mo dumbbells mo duita wis ar kg sikao mane an to first time agi to khaya ang obo to second cheng ma ba kisha heleng san na gara kha mane cheng mani ba ge ta omor nor rigara ne. So guys mo hongke ani keshiu tak to tami phunuma nor no current se kri khe wa to ama bage current thang pa kha kabon bage nyang tami phunong mangla tobe khe ang om botamu chele puru hanga ang mo botamu jongo wajo ju chele kang kang tamu moti ro ke mo kani bansuri ke om botal tami khana na phano se wate ni bage ne ang nong tami khana ri mangla tang mel rok awas khana galak ko ta ka chitong furan ban suri am no firan ne om kete se sikon ko mo kete se sikon ke omong gani speaker amor unboxing khanya man khali ya amor unboxing video rok ang khap khaya bas khanya rang hengo omong ke ikonor numar company UNI company nimo belai khino kaham norok of product no buy kani ke khamne Flipkart te UNI bluetooth speaker ne norok second manai omo belai khino pra asga gurumo ang use khane ang saimanu ginnorok use khane ne mutu khangke mono buy khane norok use khane mano mane purchase khane belai no kaham eta kase tongo ko an speaker no rainbow company amate sekang paimani omo gas ang unjak ya ta ke
Sound hingkil mau tongo bass kom sound ki marmoni ko among ke Rambo company ko aron ke creator ni sijak tongo e equality rok snow one rok na iko equality mo high hade guys what you amani busung marangi tong sinyango what e tongo abon bagay no video khamini kisa kok sotni saima tongka kakano kaya video am bu cinta namule so what ke marke wa jang what re tabu te ko so gomi ke thajung marke bang suka nok ni song khri malia okay guys ani video no rok pa sang nai tong bagai no rok joto no belai ke hambai no rok please anu support khaidi ge no ni hamjang ma bo anu ready tangai himala ani channel belai ki sikon kham bagi no rok support belai ki no nango ni rok subscribe please khaidi ngita ini bayap sonobo share rok khairi di asuno sawai tini yang video end khaisi nai ge no rok hai no rok no belai ke hambai ani video no payasak nai no bagai